uyu munsi mu kiganiro Kapureka turebere hamwe muri rusange ibijyanye n'urubanza DJ Toxic. Uyu munsi tuvugana yafashe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Uyu munsi ku itariki ngiyi ariko mu kwezi kwa mbere muri 2026 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwabategetse ko afungwa imisi 30 y'agateganyo imageragere. Ndavuga ko ushingiye kujya yafatiwe n'igihe urukiko rufatiye icyemezo ubaze neza no kwezi kuzuye. Bivuze iki? Habaye imiki? Ese urukiko rwashingiye kuki rufata icyemezo cyuko afungwa imisi 30 y'agateganyo? Ariko se kandi we aburana n'abamwunganira mu mategeko basabaga iki? Ese ubushinjacyaha bwo mu manza zabanje rwasabaga iki? Bose gukora impanuka. Ariko kandi muri urubanza yahakanye ibyaha bibiri: icyaha cyo kwanga ko bagusuzumisha ibyuma bipima ko wanyoye ibisindisha n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'ibiyobyabwenge. Ni ibyaha bibiri, ahakana ibyaha bibiri. Ariko kandi hari impamvu zifatika ubushinjacyaha bwari bwashingiye cyangwa se bwashingiyeho busaba ko afungwa imisi 30 y'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko imvugo za DJ Toxic zirimo aho yemeye ko anywa urumogi, cyane ko niwe hafatiwe utubure tubiri tw'urumogi. Indi mpamvu ubushinjacyaha bwashingiyeho musabira iyi misi 30 n'abatanga buhamya barimo umukozi w'amasuku ku muhanda peage aho yakoreye impanuka ndetse n'umupolisi wari aho ngaho habereye impanuka. Ayo kandi ubushinjacyaha bwatanze n'impamvu ya gatatu ivuga ko hari raporo y'inzego z'ibanze babonye cyangwa se bakiriye igaragaza ko mu rugo kwa Toxic bahasanze udupfunyika tw'urumogi. Izo nizo mpamvu eshatu ubushinjacyaha bwatanze mu rukiko busaba ko DJ Toxic afungwa imisi 30 y'agateganyo imageragere. Ariko kandi ubushinjacyaha bwanavuze ko bwabonye amashusho yafashwe mu ijoro mu rukerera agaragaza DJ Toxic avuye mu kabari ka Kigali Universe, ari naho batekereza ko ibyo byose byabereye wenda byagejeje mu kuba yaragonze mu polisi akitaba Imana. Ubushinjacyaha rero nyuma y'ibi byose bashingiyeho ibimenyetso bakusanyije ibyo bakiriye bagasaba ko yafungwa imisi 30 y'agateganyo kubera ko byaborohereza mu Toxic yemera ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Urukiko rusanga DJ Toxic yaremeye icyaha mu bugenzacyaha cyangwa se muri ribo ndetse yanavuze igihe yatangiriye kurukoresha. Urukiko kanavuga ko mu rugo iwe hafatiwe urumogi kandi yasinye ku nyandiko yemeza ko ari we ko iwe hafatiwe urumogi. Urukiko rero rusanga nta shingiro DJ Toxic afite zo guhakana gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'ibiyobyabwenge, cyane ko hari inyandiko yemeza ko yasinye cyangwa se yemeje ko iwe hafatiwe urumogi. Urukiko rero rusanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyo cyaha. Ikindi kandi hari raporo y'inzego z'ibanze, ubwo nabo bisunze ibyo ubushinjacyaha bwavuze, zahatuye zashimangiye ko akoresha urumogi. Ku cyaha cyo kwanga gupimwa, urukiko rusanga bidasobanuye ko DJ Toxic yanze ko bamupima ndetse ko nari bimenyetso bihari nyine bigaragaza ko icyo yaba yaracyanze. Urukiko rero rukanzura ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwanga gusuzumishwa icyuma gipima ibisindisha. Akandi urukiko rugasanga ari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha bitatu, ariko kandi nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo kwanga gupimishwa hakoreshejwe ibyuma bigaragaza ko umuntu yanyoye ibisindisha. Urukiko rero rukavuga ko kuba yaravuye i Kigali ariko ariho atuye akerekeza i Karongi ahunze, ubushinjacyaha busanga iyo mpamvu ikomeye. Ubushinjacyaha busanga bugaragaza ko iyo mpamvu ikomeye byageza mu kuba yaturuka ubutabera, cyane ko yaragonze hanyuma arahunga. Urukiko rero rushingiye kuri byose nyuma gusesengura rukemeza ko afungwa imisi 30 y'agateganyo. Icyakora akaba afite imisi 5 yo kujurira n'undi nk'izindi manza zose iyo wakatiwe, ufite imisi 5 yo kuba wajurira icyemezo urukiko rwafashe. Bityo rero urukiko rutegeka ko afungwa imisi 30 mageragere, ni imisi 30 y'agateganyo, akaba afitemo imisi 5 yo kuba yajurira. Ariko se kandi DJ Toxic tuvuga ninde? Abantu benshi bamuzi mu itsinda yarahuriyemo na DJ Maruno, ni Dream Team, ni imwe mu itsinda navuga ko mu myaka 8 ishize
n'abasore baje barigaragaza ariko kandi hamwe n'ibitaramo bikomeye bacuranzemo amazina yabo yabaye manini cyane ngira ngo kuba mu myaka bakoranye bombi nk'itsinda bakoze ibitaramo yaba ari imbere mu gihugu ndetse no hanze igihe kiragera yaba ari Toxic akora ibitaramo bye ku giti cye bitabuje kitsinda rihari yaba ari Mano nawe akora ibitaramo bye ku giti cye kimwe mu bintu benshi bikira kuri Toxic ni igitaramo cya Kendrick Lamar yacuranzemo muri 2023 navuga ko ari kimwe mu bitaramo cyasize gishimangiye ko Toxic ari umu DJ udasanzwe ariko kandi no muri kareri yagiye akora ibitaramo hanze y'igihugu ibitaramo nibuka akoreye i Burayi hari ibitaramo yakoreye mu bindi bihugu binyuranye yagiye atumirwamo akagaragaza ko ari umwe mu ba DJ badasanzwe ngira ngo benshi mu bagiye bafungura tubari hano mu mujyi wa Kigali bagiye bamwifashisha ahanini bagamije kuba babona abakira kuko yacuranze mu tubari twinshi byagiye bituma agira abakira benshi bamenya guyi cyangwa se we akamenya guzabo ibyagiye bituma benshi mu bagiye bashaka kugira gufungura tubari baragiye bamwifashisha ugasanga abaye DJ wihariye ariko agakora nk'icyumwe cy'ingubyumwe bibiri kakabari kamara kumenyera ugasanga wenda yimwiseta niba ariko nayivuga ubwo navuga ko mu myaka 8 ishize benshi bamuze mu bitaramo binyuranye mu tubyiniro tunyuranye two mu mujyi wa Kigali tugezweho uyu musore yagiye agaragaza ko adasanzwe ikindi navuga nuko no mu kiko byagarutsweho ngira ngo muri 2020 mu kwezi kwa 12 ku itariki 5 nibwo Toxic yakoze ubukwe ararushinga ngira ngo ni n'inkuru zacicikanye cyane mu itangazamakuru ariko kandi n'inkuru yamuzwe cyane ni igihe yongeraga guhura n'umubyeyi we bahirukanaga akiri muto navuga ko ari byo ngiyo nabamvuze gato kuri Toxic ariko abamuzi neza bamuzi ko yari umwe mu ba DJ bakomeye uretse ko n'ubwo aracyarimo ariko bitaramagiye akora byagiye bisiga izina ridasanzwe kuri we ndetse no ku nshuti ze ibyagiye bituma yiguza abafana ibigo byinshi hano imbere mu gihugu byamifashishaga mu bitaramo yakoraga ariko kandi nyine iyo bigeze ku ubutabera buratangwa cyane ko ari kimwe mu byo guverinoma y'u Rwanda ishyize imbere mu kuba niba wakoze icyaha ujya mu rukiko ukaburana ibimenyetso byagaragaza ibi nawe wabasha kubona cyane ko mu rukiko akora ibimenyetso rero nkuko tubivuga kuri uyu munsi wa gatatu ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka Toxic mu rukiko rw'ibanze rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo bivuze ko afite iminsi 5 yo kuba yajurira iki cyemezo cy'urukiko ariko kandi aburana nkuko nabikubwiye yaburanye ahakana ibyaha bibiri akemera ibyaha bibiri bigisigaye nugutegeza tukareba nimba kuko ari buze kujurira iki cyemezo cy'urukiko ariko twebwe turahari nka Nyarwanda TV mu kiganiro Cup umunsi ku munsi tugenda tugwa update kuri cya social media zacu